Welcome to Haitian Creole with Luciano. Moyen transport. Ki sa ye? Sa se yon machine. Sa se yon machine. Sa se yon moto. Sa se yon motocyclette. Sa se yon bécane. Sa se yon bicyclette. Sa se yon train. Sa se yon train. Sa se yon bateau. Sa se yon bateau. Sa se yon avion. Sa se yon avion. Sa se yon hélicoptère. Sa se yon hélicoptère. Sa se yon camionnette. Sa se yon tap-tap. Sa se yon taxi. Sa se yon taxi. Sa se yon camion. Sa se yon camion. Sa yo se moyen transport yo. Dim ki moyen transport ou utiliser dans section commentaire.